Bam, bam. Lune bam, bam. Me ma want to bam. Bam, bam. Lune bam, bam. Me ma want to bam. Wajana abado mashmaken Kristo. Nya ke yange ma o yima wasi Yesu Kristo. Kenya micha. Se mbavane pasolo hodido. Shatashan. O Katoliko, o Tibzua, Shazo Father Benjamin, Nkeye, Yasike Neto, Masungwanen, Lo Dido, o Yangian. Agbane amba dom mushmaken Kristo. Yangian samba embe. Nyongo ma u Yesu Kristo. Wanto ubem. Ondo tindi awana Yesu Kristo. Ye avalu avesi. Ma tesise. Ba washimana. Ma tesise. Igbinde sika shami ma hama wasi. Nanafate olun kemben. Kempe yo. Kem san yo. Ma hama shienchi. Sechi. Setuma. Akpese yo ya. So olunkwa sha aka aha nyante. Ko yi. Iji iya on tindi wana. Ma ima unya. Ika avesi ma Yesu Kristo. Ken ana ohan ile kwa ya. Iji la. Luji i chocho. Iji lune huma. Ma iji i don toma hega. Kwa lako te sinse kia. Sha mlo. Uma sijela. Sechi. Se hongo. Ken bunda o kwa bo. Se kwa shatindiga. Se vi on de shima. On tindi wana. Eva malon. Sha u duan avasi. Ken. Ohangulu kala. Ima Yesu Kristo. Shachan. Verse Shachan. Ulako tesin sepa se. Sepa aslo yang atan poso. Na pa on wa verse he. Wana Yesu Kristo wa verse he. Avaka panse. Chamba mzeyo Yesu chi. Na ngbana amba domo shmaken Kristo. Sekla yila na asumaga. Shamba mzeyo ochi su shate. Tikadia tengu vewe. Maunu undu gapa. Ika nyia. Inase wan tolubem. Ka no kwa. Uwa yo shakwa shon. Ondo no Yesu. Ondo nam Yesu wana. Agbap muwa yo hawana. Ikaye yangi gani na ha. Wano kiriku gani pine mamuna kwa. Akaye mama nama hama nyo kae. Kaembe mao Kristo. Ma Kristo alovesinga. Wanda gumana ke umana. Hama nyo. Kunvesu unse. Manava hama nyo. Yesu ngolo wan kuna hele. Ogen ka wan shunwe kai Yesu Kristo alo zoa kwa ya uyantengule gayo ngbane ya kana igbo na na Yesu kwa yana Yesu vese alo ka we shinka mo shinka sega guma se she kin yesi shinki ya nanga ya
o nangu jeni kena na zona ko yanga kwa ya shone ko ya nyolon shimbo tega ta kwa ya no nyolon ken shima pa ulamne o we sa na yo ile kra yiwa na ken shima ga ulamne o we sa na yo je agwa pese chi senata ben senata do shima chi aneguma senenge ya kama anye yovova ovambe maji poso yobavana ovuga chi ka ovana uyiwa una ankundashon na kile mishi kama membe umao Yesu Kristo na kwa se chi eselombo yo na ha se hungu nenga bo se va uyiwa si se na hen Yesu yiwa chon ya kanyi kwa ba me va yiwa iben yiwa do shima yiwa i uden lo kabo ma yiwa inege 7 basenu mba lo kin ibana wala pa alombe na haya kili mishi ya ye do kile kosum kana ma chi ken asumasi Father Benjamin Sisu pishisha loho dido unese hiyange nyane loho dido ne unyo kene sumasi mamna jijime uaye tomsha umasi lone dido nungwa vesi yange ladi ya kilimishi do